Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, ring rainane mangkin tiang Wulan Dewi Saraswati jagi nguacen puisi nguacen puisi Bali Anyar. Halo deh. Jagi nguacen puisi Bali Anyar. Memurda Margarana, Sokasi, Naler, Dalem, nggih. Nggih, suksema sane sampun nyarengin niki. Nggih, merdeka. Nggih niki keroyokan niki maca puisi. Tiang Karin Abdabi niki maca puisi. Niki wenten buku puisi Inengah Jati. Sirasane sampun maduwi niki. Niki puisi Bali modern niki nggih. Wenten nalar niki lipstiknya. Nggih, nyoman pasti ke Om Swastiastu. Pak Man, apa kabar? Apa kabar? Bahasa Bali mungkin. Penapi gatra Pak Man. Penapi gatra Pak Man. Maca puisi rumun tiang niki. Nyareng-nyarengin timpal-timpal nggih. Nggih. Mungkin tiang maca puisi sane ka pertama nggih. Puisi sane Mamurda Margarana. Margarana oleh Wayan Rugek Nataran. Driki titiang nguntul ngebiosang yeh mate. Kangen manah titiange ngan tenang tugu para pahlawane sami. Majejer ngebekin tegalan. Pahlawan sanetan maduwe pameri. Niki yang raga melanin negara. Ngicalang mesejagi mewali. Nyajah gumin iraga. Dok punika warse siu 975 jagat Indonesia sampun mahardika. Truna-truni dados pamucuk. Sekadi satria wira nangkebin mesah. Pejaring rananggana. Punika kasenggoh pahlawan. Kasup makuop jagat iraga. Sawireh mahardika sane katuju sampun kau capang sajeroning lambe. Kagenahang ring ati soang-soang sekadi masumpah sareng sami mati melanin negara. Tan eling ring pianak soma arte berana matumpuk-tumpuk sami ngungsi genang ngarianang gelar. Ring alas Madurgama ngetohang urip
sareng sami padam wiadin kantun pateh manahi sampun mesikian. Nggih, nika puisi pertama. Ampura niki temun niki tripod bermasalah. Ampura. Oke, suksuma niki nggih sanes sampun nyarengin wenten Mahardika, Satya Mahardika, Suksuma, Pak Mursal, wenten Hasmi, lama nggak nengok kamu, sister. Oh, halo, Zuleka Hasmi. Ini ring Malaysia ya, dari Malaysia ya. Purnama Yasa, Devi Gita. Halo Kak Devi Gita, ayo kita baca puisi keroyokan. Swastiastu Pak Nyoman Sudiase. Ampura niki tripod wenten sedikit masalah. Top ekspresi nih, woi mantep li pala. Yuk keroyokan macam puisi beli. Ini semangatnya Supar nih. Ke saya keren Ulan. Suksuma Pak Man, apa kabar Punapi Gatra Pak Man? Lanjut? Oke, lanjut puisi 2 ya. Puisi 2. Puisi sane kaping kalih. Nggih, puisi sane kaping kalih. Ampura niki generasi Bali. Melajah niki nggih sareng-sareng melajah bahasa Bali, lestari yang bahasa Bali nih. Nggih, puisi sane mamurde sokasi oleh I Gede Nale Antar. Jani zaman globalisasi di tengah campur jak di sisi polone puyung mabet bak misi bedek peragat emosi diolas ada beslebihan aksi suka ko pengen ninga mak kisi-kisi yen basangi tonden misi mai ngungsi ke pesisi ngale nasi. Gaya bahasa mare bisa nyun sok kasih, gaya bantas mare bisa nganggo dasi, gaya bantas mare bisa cara polisi. Mirip nyen, man posisi ne bergengsi, sing bungan kolusi, terus korupsi, stres sing man grasi, pamuput mekremasi. Nah, ika sampun visi sane kalih. Niki puisi enggal-enggal niki nggih. Ke puisi aja puisi sane kaping 3 enten dalem niki nggih. Niki karyan Inengah Jati. Nggih, biar sayang nggih. Dalam oleh Inengah Jati. Kisi-kisi maca kenapa didi Masawitra pupo magupo ngantop widi asing-asing narke daging cerita pesiwi nyiwi saja tanurating linggehang ati rires nus dus wangi ngilidang tatwa jati mesreok jatining tutur mesawang tangi
mewali lali ngameli lemana madui kerti mamurti nganyut sekar wangi tuna tui bekel memargi Durga Dewi Prajepati Kaatur sangi nyumbah togok batu mesari pangepati ngapti yang lando kidung tan marti mana kapan padidi mapi numbah kali titi uya memedi ya akadi asapunika suksuma sana sapun miar sayang mantap Pak Nyoman Sudiasa suksuma sampun satu nyarengnya niki ya suksuma nika sampun 3 puisi sana sampun kawacen tiang nyarengnya niki dumugi Indonesia statu mardika iraga baca-bece niki social distancing jaga jarak nika cuci tangan nika lan ya sehat-sehat nggih dumugi statu rahayu suksuma om santi nanti om